الپارێزگا دهوکê 215,000 ترۆمبیل hene. Rêja zûriya tronbêlat gel xirabiya rêk û cadeya û hebûna jmareka zûriya trafîka, qerebalixiyeka yekcar zûrê xistiyet navsenterê bajêrî da. Sererayê danana sê enderpasal ser cadda serekiya dihûkê ku cadda Barzan e, lêtan hat trafîka panzînxana bi navî hatiye rakirin. Ku ev jî bîte eger qerebalixî ser vê caddeya berdewam bît. û bi taybetî jî li danê êvarî. راستی اگر اف ترافیک دی را کردیم چه دست خوشیه و کار گجانه و اگر هم صح که هر چه کوچ شل پینا گتی کردن اف ترافیک نجار خبصویت گهت یادی ویا بیت را بید یعنی چه که دو ویگا به صح که چه خبصوی خود چی داره یعنی چه نبود هر چه کوچ شل نگیریم ویا یعنی رکو سرکی اول ویا با اول چکر با چون که اف ترافیک گل یا ضریبه گلک نزدیکیه کن گلک جارا اف سیارات گن رخیدی یعنی خوش ترافیکاتی جد برید ویا بی حالا که هر بنه ویژه که اندر پاس که اوور پاس خودی برای اگر اونم تا اوور پاس هم هیچ کو فایده نینه چیکی اوه چی گرین همی بو وز دورید اگر اوه چی نکن هیچ کو اوه چی نگرین اما همی گو وازدی حمل بیره برا پتر نه باز مخرب بیا برا یعنی برا پتر وزدی حمل و وزدی حمل که بیتا وی ترافیکی جی اگر كان اما اك نقل ويجي روب كان اوفر باس دي خوشت لهتن وخبصان نومينيتن والزحام نومينيتن يعني قالك هاي عالم هذه مستعجله دي تشيتن القاصيد بيتن جبيره حتى حي العسكري الزحامه هاري بخديها باجي راكر بهم دا جانيجي دا جانجي بيتن ودا الزحام جي وخبصه جي رابيتن نه بس بو اوديه واجي شي شو لك هبيتن يعني نظل كي باجي تشيتا رخيها خبصه بيتا في رخي خبصه پیودار سروکاتیا باجیروانیا دهوکê jî dibêjêt meşmêje daxwaz kiriye proje enderpasa bi navî bihêteb cihînan. Lêtana Encûmenê Wezîrên Hikûmeta Herêma Kurdistanê razamendî li ser nekiriye. Lewmat niha da ji bo kêmkirina qerebalixiyê, êk ji hêlên trafîka bi navî hatiye girtin. ملبره وکو باجروانیش میجی مدخواست کری و عمل هیویا ورسیبه بو مافرکیه وزارت بو هنده کدا رضامندی السر اندر پاسادی جیبت اوت کفتنزی کی باجا درامتیان بناوی چونکی اگر او پروژه بیت انجام دان درجه 11 کیلومتر به جاده دیدرباز بی به ترافیک و عمل هیویا کو او رضامندی بیت و هیویدانی رضامندی بیت چونکی پروژه بیت پروژه که مزنا و کجمویج نزدیکی 37 میلیارده و الویره و ترافیکی مهنده گهارین واروجایت اخسنی به هنده کو قربالخ کمتر لیبتن هاولاتین دهوکê و taybetî jî şofêrj qerebalixîya navbajêrî dilgiranin û dixwazin bajêrvaniya dihûkê trafîkê navbajêrî kêm biket û projeyên overpas û endurpasan cêbecê ket. Lê bajêrvaniya dihûkê jî çavereyê razamendiya hikûmetê û mezaxtina parê ye. Amed Birîfkanî, Kanalê Esmaniyê Peyam, Dihûk.